nzu y'agatangaza ya White House aha amagambo apimwa nk'intwaro hakunze kumvikana ijwi ry'umugore udahwema kubaza ibibazo ku bibazo bya Afurika. Abenshi baramuzi, kuri bamwe ni imirimbanyi, naho ku bandi ni ijwi rya politike ryambaye umwambaro w'itangazamakuru. Izina rye ni Haryana Velas Victoria. Mu myaka yashize Velas yagaragaraga nk'umunyamakuru ufite umuhate wo kumvikanisha ibibazo by'umugabane wa Afurika, ariko kamezi yagiye ahita uko intambara y'umurasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje kurushaho gukomera, ni nako izina rye ryatangiye kuvugwa mu makazi ikomeye. Ese Haryana Velas aracyari umunyamakuru cyangwa yahindutse igikoresho cya politiki? Because they still in DRC. I just came 2 weeks ago. You did, yeah. Yeah. Rwanda violate the agreement. Haryana Velas Victoria afite imyaka 42, akomoka muri Angola, igihugu cyanyuze mu mateka akomeye y'intambara n'ivangura. Niho yakuriye, niho yatangira umwuga w'itangazamakuru, akora kuri TPA, Televisão Pública de Angola. Muri icyo gihe mikoro ye yavugiraga Afurika, yabazaga ibibazo bikomeye, akanashimirwa n'abakurikirana politiki mpuzamahanga. Yari umwe mu banyamakuru bake b'Abanyafurika babonaga ijambo muri White House, ahantu havugira amahanga akomeye. Ariko aho bigeze mu ntangiriro za 2025 hari ikintu cyahindutse. Mu ntangiriro za 2025 Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangiye gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubufasha mu ntambara yo mu gihugu cye. Kuva icyo gihe amagambo tumenyereye ya Kinshasa yatangiye no kumvikana mu kanwa ka Haryana Velas. U Rwanda rufasha AFC M23, u Rwanda rwateye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubushotoranyi bw'u Rwanda. Ibi birego ubutetsi bwa Kinshasa bumaze imyaka 4 bubishinja u Rwanda. Byahindutse umurongo umwe w'ibibazo bya Velas muri White House. Ntiyarakibaza kuri Sudani y'Epfo, Somalia cyangwa Sahel. Afrika yose yasigaye isa n'iyibagiranye. Ku mbuga nkoranyambaga ze X na YouTube, ubutumwa bumwe gusa: RDC, RDC, RDC. Kwa 27 Kamena 2025 Velas yakoze ikintu cyatunguranye. Mu kiganiro cyari kiri kubera muri White House, yabwiye Perezida Donald Trump ko Felix Tshisekedi ashaka kumutanga mu bazahatanira igihembo cy'amahoro cya Nobel. Trump yaramwenyuye asubiza mu buryo bugaragaza ko ari bwo bwa mbere abyumvise. Nta tangazo ryarigeze rikorwa na Kinshasa kuri uwo mugambi. Ibi byongeye gukurura ibibazo. Ese Velas yaravugiye nde? Ese yavuze nk'umunyamakuru cyangwa yavuze nk'intumwa? Mu gushyigikira uwo murongo, Velas yatangiye gusangiza no gusakaza ubutumwa bw'abantu bazwiho kurwanya Leta y'u Rwanda, barimo n'abamunzwe n'ingengabitekerezo ya Jenoside. Icyavugaga n'abo u Rwanda cyose cyabonaga umwanya, icyavugaga ku ruhande rwa FDLR ku bwicanyi bukorerwa abanyekongo b'abatutsi cyo nticyumvikanye. Ku wa 4 Ukuboza 2025 u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byasinye amasezerano y'amahoro i Washington ku bufasha bwa Amerika, ariko Velas yabajije ikibazo gitandukanye n'ibikubiye muri ayo masezerano. Ni ryari ingabo z'u Rwanda zizava ku butaka bwa Kongo? The troop needs to withdraw from DRC. When we will see the withdrawal, Mr. President? Very quickly, I think you're going to see things happen. This is something that was not doable, according to a lot of people, and not only is it doable, I think it's going to be a great miracle. These two gentlemen are leaders, they're great leaders, and they're going to prove that in the coming months and years. And I think you're going to see very immediate results. I have confidence that that's what's going to happen. Thank you very much, everybody. Trump amusubiza ati ni vuba cyane. Abasesenguzi babibonye nk'ikibazo cyateguwe kuko nta hantu na hamwe amasezerano yavugaga ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amasezerano ya Washington yashimangiye gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR umaze imyaka myinshi ufashwa na Leta ya Kongo. FDLR ni umutwe Amerika ubwayo yashyize ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba. Ni umutwe wagize uruhare mu bwicanyi ndengakamere no mu guhungabanya umutekano w'akarere. Ariko Haryana Velas ntiyigeze awuvuga, ntiyigeze abaza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhare rwayo muri Wazalendo. Ibyo byose yarabyirengagije. Abasesenguzi bavuga ko adashobora kwitwaza ubujiji. Impamvu ni imwe: yahindutse igikoresho cy'icengeza amatwara. Hari amakuru ahamya ko mbere yo kubaza Trump kiriya kibazo, Velas yari yarahawe $4,000 na Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari n'ikindi kibazo yari yiteguye kubaza, cyari cyateguwe n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Patrick Muyaya, ariko ikiganiro kirangira atabonye umwanya. Umunyamakuru w'umunya-Uganda Andrew Mwenda yaravuze ati ntimutuka itangazamakuru muryitiriye uyu mugore n'umunyapolitike wishyuye kugira ngo arabike u Rwanda. Muri Mutarama 2026 Velas yagiye Kinshasa n'Igitega
agirana ibiganiro na Tshisekedi na Perezida Evariste Ndayishimiye. Ikiganiro cy'iminota 47 yagiranye na Ndayishimiye ntikigeze gisohoka kuri YouTube ye, nticyanyuze no kuri televiziyo y'u Burundi, cyanyuze kuri RTNC Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa hashize iminsi yagishije no ku rubuga rwe rwa YouTube. Ibi byahise bigaragaza ko ubutumwa bwari bugenewe abanyekongo mu murongo wa politiki ya Kinshasa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yagaragaje ko imyitwarire ya Velas igaragaza ko ashobora kuba ahembwa na Kinshasa, kandi mu by'ukuri Velas uvuga ko avugira inzirakarengane ntaragera mu bice AFC M23 igenzura, ntiyigeze abonana n'abaturage avuga ko avugira, avuga gusa ibyo abwirwa. AFC M23 igizwe n'abanyekongo, bamwe mu bayobozi bayo bahoze mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko Velas ibyo ntiyigeze abivuga. Icyasigaye ni ijwi rimwe risa n'iry'itangazamakuru ariko rikora nka politiki. Hariya na Velas akunda kwerekana nk'uvugira abanyafrika i Washington. Mu biganiro bye ahora agaragaza ko ahagarariye umugabane wose, nkaho ijwi rye rihagarariye abasaga miliyari imwe. Ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatanze ubutumwa bwahinduye ishusho yose. Ati yigira nkaho avugira abanyafrika i Washington, nyamara mu mwaka umwe yagiye Kinshasa kabiri ahura na Perezida Tshisekedi, yemera impano ye imbere ya kamera. Ananyuze ikiganiro yagiranye na Perezida Evariste Ndayishimiye kuri televiziyo ya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gusa. Iki si ikibazo cy'urugendo gusa, ni ikibazo cy'ubunyangamugayo, umutekano w'itangazamakuru ushingira ku kintu kimwe, kugaragaza aho uhagaze n'uwukorera. Mu minsi ishize hamenyekanye ikintu cyari kimaze igihe gihishwa. Hariya na Velas yagaragaye kuri televiziyo mpuzamahanga na mikoro ya RTNC ya televiziyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri White House. Ibyahise byongera ikibazo gikomeye. Ese yari umunyamakuru wigenga cyangwa yari intumwa ya Leta ya Kinshasa? Yinjijwe mu biganiro bya White House yitwaje umwambaro w'itangazamakuru. Minisitiri Nduhungirehe yakomeje agira ati ntiyigeze ahishura ko ahembwa na Kinshasa, agomba gusobanura uburiganya. Umwuga w'itangazamakuru guhisha ukorera bifatwa nk'uburiganya bukomeye, si amakosa yoroheje, no gutesha agaciro umwuga wose. Raporo ya Conspiracy Tracker Great Legend yagiye kurirushaho, yagaragaje hariya na Velas nk'isura nshya ya RTNC mu gukwirakwiza urwango. RTNC iyoborwa n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya, kandi maze igihe isohora ibiganiro nka Congolais Telema, Kivu na Biso. Ibiganiro byagiye bishinjwa gukwirakwiza urwango ku Rwanda, urwango ku Batutsi, n'icengeza amatwara ry'intambara. Kirenzeho umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Sylvain Ekenge yifashishije RTNC atangaza ko Abatutsi ari intasi, abanyabinyoma, abanyabyaha n'abantu babi, amagambo ateye ubwoba mu gihugu cyamaze kubona jenoside yakorewe Abatutsi. Iyo munyamakuru afatanyije n'urubuga nk'urwo ntabakivuga amakuru, aba ari igice cy'uruhande rumwe rw'intambara. Mu gihe RTNC ikwirakwiza urwango mu gihugu, hariya na Velas wakorera Washington ahahora asabira u Rwanda ibihano, ibikorwa mu gihe amahanga ari kugerageza kunga u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gukira mu bikorwa amasezerano y'amahoro no gushakira akarere ituze rirambye. Gusabira ibihano mu gihe cy'amahoro bifatwa n'abasesenguzi nk'urugamba rwo gusenya inzira y'amahoro, so kwishimangira. Raporo ya Conspiracy Tracker igaragaza ko Velas ashyigikira umurongo wa Kinshasa urwanya amahoro aho kuyashyigikira. Umunyamakuru nyakuri agaragaza uwakorera, aho ijambo impande zose, ajyaho inkuru iri, akareka ukuri kukivugira. Ariko hariya na Velas ntaragira mu bice avuga ko arengera, ntaraganira n'abaturage baho, ntiyigeze agaragaza uruhande rwa FDLR, ntiyigeze yemera ko akorera RTNC. Ibi byatumye abasesenguzi benshi bavuga ko atari umunyamakuru ahubwo ari umunyapolitiki wambaye ikanzu y'itangazamakuru. Iyo mikoro y'itangazamakuru ihuye na politike, iyo kuri guhishwe n'amafaranga, iyo urwango ruvugishwa ijwi ry'umunyamakuru, ababuze ijwi si abategetsi n'abaturage. Hari na Velas yahisemo inzira. Iyo nzira si y'itangazamakuru, ni ya politike, iya propaganda, kandi amateka azayandika ukiri.